football tournament ke football tournament. Ka Kusing Memorial Cup ke Besan. Balapannya dah ke Seng Trelang Sport and Cultural Club. Bat ki prize kilong kumni harum winner Nyau Pau Hajar, bat ki runners up kendai Lai Pau Hajar. Bat ke by team hakane ke football tournament kendai Sau Hajar Tengka. Bat hakane ke football tournament Ensha Baneshimata tang nyaki team niki klub ki bahap hapo ke Penusla Civil Subdivision. Ki player ki ba yalakai hakane ke tournament kin hapat penbiang ya ke Yunton Kam kawai na pedeng kini ki kod harum ka benengkong ke adhar lane ke voter ID ka last date ban penpoy ya la ki application ban shimbenta ha ke tournament kandai hapo ka arpu tering September arjar arpusan Syah kini kinokit kam ki beladon ke kerteng harangkat ki nomor pun harum.